kuvugira Revera Pasteur twahageze Mugunga wambonye uzonyegereza akubyari Foursquare abari Amerika, Australia, mu Bwongereza, His Excellency Paul Kagame. Mbele yawe. Yote upendavyo ili nisitende mabaya, nifanyishe njia zako, maisha yakutukuze. Usinifiche
nta satani ndurutse mu rwatubyaye Kigali rwagati i Kanombe. Asante sana. Urugendo rwagenze rute muri rusange? Vraiment urugendo rwagenze neza. Bageze Kigali amahoro. Yego. Mbaje gushimira naraga icyo mvuga festival. Ndashimira abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Yego. Abanyamurenge n'abanyamurengekazi ndetse nabumva zino ndimi zose zitandukanye, abanyamasisi n'abahema badukurikirana 5 kuri 5. Nabashimira cyane, nongera kwishima kandi kuba ngeze hano. Nari maze ikintu cy'imyaka 4 hagera i Kigali. Yewe Kigali niyo yandeze, niyo yangize undi we. Yego. Kigali niyo natangiriye primaire mu Rugando, secondaire apapere nayo sinayirangiza, nza kujya aho bita mu Mutara Ikarambi, twiganye na Kirura ko ndamubona hariya yaje kundeba n'abandi benshi. Naje kurangiriza kuri ETM aho bita Sky Hotel munsi, niyo narangirije. University nayigiye Yelka. Kuba ngeze rero mu rwatubyaye, ndashimira first of all His Excellency Paul Kagame, umugabo bigatinda, umubyeyi wacu wegize igihugu ciza cy'amatanubu wakigize Burayi. Ubu iyi ni Amerika ndogo ariko yo muri Afrika ikomeye cyane. Turamushimira first of all. Ndashimira izamarere zigenda zikora ibintu nk'ibi. Ndashimira bande rwa polisi, ndashimira abaturage, abashinzwe umutekano bose, abanyarwanda n'abanyarwandakazi ndetse n'abanyamurenge badukurikirana hirya no hino. Kuba ngeze hano rero ni ishema. Abakunzi banjye aho muherereye mwese, abari Amerika, Australia, mu Bwongereza, Pays-Bas, Scandinavia, Europe, East African Community, badukurikirana 5 kuri 5. Ubu ngeze ku kibuga cy'indege International Airport Kanombe, Kigali, Rwanda. Thank you my bro, I'm in Kigali. It's amazing, it's a wonderful. I'm glad to be here. We'll see journalists all. God bless all. Imana ibamugisha mwafu. Barakoze cyane. Turi kumwe n'abanyamakuru benshi bagiye batandukanye guturuka kuri ku miyoboro myinshi itandukanye ya YouTube, nabo baraza gufata umwanya babaze. Umuntu ashobora kwibaza ngo dufite Rugenza, ariko hari ushobora kuba atakuze. Rugenza ninde? Rugenza ni muntu ki, kugira ngo na wa muntu utakuze ukubonye bwa mbere nivuge mu buryo bwa YouTube cyangwa mbanze nivuge okay, bikomatanyirize hamwe. Urakoze cyane. Ngiye ku mazina nitwa Mahoro Laurent, niyo mazina yanjye kamirifu. Ninari ku byangombwa pasiporo, indangamuntu ndetse no kuri mituweli ndetse no ku gatabo ko mu mudugudu. Ni ukuvuga ngo toujours ni Mahoro Laurent. Ni karite y'umubatizo bateme ni Mahoro Laurent. Hanyuma ku mazina ya YouTube yo ni menshi, ni Laurent, ni Rugenza TV, niryo zina rizwi. Langu Ruvase cyangwa journaliste d'Itala, cyangwa se Nkomanga, cyangwa se Laurent Gbagbo di Côte d'Ivoire, WWCO Dotagakoni Greatness UK, cyangwa se Grand Prêtre de Willow. Icyaka kuvuga Reverend Pasteur kwa hageze Mugunga wambonye uzonyegereza akujari Foursquare. Yego.
Serabakani